MP otisu sesi Nana Amadokua Esiama any Presbyterian College of Education omu accountant or and omukopa forms intina kwa ise nipa miensa na omuko vetting e company fu anim se omu entoto ma no enye enhwese bia won hu twa so obegina party no anim no mpanyinfo ekotu agina bae no omu se nipa mienu aka MP a ono wo ho no hu no enya de a wo bepene ama wagina abato no anase primaries no bi ntina akwa yese MP otiso na Amadokua Esiama ono nko ana eko eno na akofa nsem bebre aba we se mentem ho ase ebinum kwa de akopi court no nsem bebre ama party no mpanyinfo ese so mapamu ebinum kwa fi party no so mo de amayiko no eko court na ene ana emrantie bi ya wo mu free party no ewo ekrapem no wo trese wo ka party no aha enti one year press conference no ana wo mu ede tuja say ni a party no mpanyinfo du mo omu ni omu di no omu nte ase eba ne san ana ebi nsida say ye be ko primaries ye se ye obi afrim na obakofo nko ana enko omu de ni omu nim say ye bi ekwan ma obi a ekobi okay Kofi sene be ya enko ba say obakofo nko ana eko anase ye tintim obi nsa de afa ne lechi na omu hwe asankrofo nyina so ye party fo eno hu insentrefo ihyiamu anene omu ye no Kofi mayena wasese de esi ho no wabo ne tofa ede amaye na aja yese adwom eda sedura no Christian ata asare eka nipa omde abufusho reference ntwerefo a wode wonseme ha wo eto omanim no Christian memo adwom akwa baba big agenda so Adom TV so yejo na na sei na pomboko onyame adom ye ho ye pa na so nyame adom Christian de etie ne se ne mo aye nsentwerefo hyiam de wona wakasa ye no hello Christian yes ba che mitio and then nsentwerefo hyiam de na mo ye wona wakasa wase no ayemia all right who ye delegate on me ye delegate na party no de position na okuta oh yeah concerned citizen of Ekuapem North concerned citizens and your concerned MPP supporters yes yes we say Ekuapem am be koso Ekuapem am kwanso any yeji any yehwe na yese meba na yese no ye MPP obeyi na nim bio e say ye bo anipa no no woni tiade hu ba beboa Christian yes sir na yese MPP party no kra wonka ho o se MPP party ni menka ho oh ye nyina ye kan na se enti na me bisa no because meba MPP party no ena ayi omo candidate ntesi a ye kan ye put in proper contest a ye pese ehun so ye MPP ni mapa aha na wo kan se mo candidate na mo na ba no mo mpe no se nti sa na anya MPP ni dia se ne de omo yi na no anse o mpe na wato abati ana na okay you MPP etu ye MPP ni yo ne mom onye delegate me delegate na se ne wo kra oni ho kwan se wo ka eye nipa wo ko gina manyoko ni ticket ho asem ana me say na say wa kire wa adwene e wo ho na Dabi Christian wo nipa yo mitio enye ma adwene na me kire so nim se omen ye wo mu yi ye wo man ne mra ena amanyoko ahodo nso wo mo mra mpacho so nim sa amanyoko no e wo tumi se wo hyehye na bato na oyi nipa obegina amanyoko ni din mu ana meboa no kware enti eno no so no eye asi ahene ye delegate ene wo sa tumi no so mo kire se nipa smati na nyina amanyoko ni din mu yes enti unka delegate ne ho Christian yes enti na je se unka delegate ne ho yes enti na ne adwen a wo kire empanifo be da afampo enti me ba na pache waka wanse ma me so me kama ase mema kan mo akasa na mpese me hu gina bre yie afi wo kasa wie na me bisa wasem a me hu de me bisa o me ye delegate okay afi kasa me ye kuba na mo mpemfu bu ba bi se o pusu nunu ma na wote ne kankan aha enti afi kasa me kasa na wote ne kankan say delegate for a police station executive and to abandon conscience and what to obey oba parliamentary candidate to abandon wa ba gina yem persuade ne atonaba ya to no so aba
ansa na won so obeto won so rekọ no ye wo grassroots a what to about 20 December 7th election sai nipa no so wo nipa a won so asemasi de ye hu ne modimbo ọkọ campaign ba up and down ye hu say ne modimbo hye nti mo kwa mo ntunyi asemasi sure sa nti yan ne den krama sa delegate for no won so akwakoto eyi wo mu ba ko de na ba ni atonam na se wo koto eyi dia wo pe na wan na yenge pen wan fa na ma en na ye skirt and blouse and abo no atoto etia parliamentary candidate bi ni ade because of my delegate le pen na grassroots form pe empe no sa ni ya uche champion ye delegate na ye how ne ten ni ya consensus citizen of Ekuapem MPP fo NDC fo ni ade wo see won pe ma me no e dukia se wo pe na no problem won to won sia ba oba no wan se won aba Christian yes asema okay there obaka se me ha so me ti ase yi pa enye yi nti amankomode ne be den kakra ene se wo se omo ewo Ekuapem North MPP fo ene NDC fo ena omo se omo mpe maame no eti why aden na ne mo ntwe na December 7th na ne mo ato aba na tia no oh say nti ye kasane say because o expect say NDC fo ewo Ekuapem North ebe pem o candidate ana unim nti ye kasane say at least say MP tio eja nana say we MP lawyer member of parliament wa ha say in the name of NDC or MPP o gira ho mo nyina mebo no kre ene no kre pa sa nti no wan say maami we ya bekana so pen a oba na wan hu mu ya bia say MPP ni o NDC ni o wanyam we bia mfi ne ho nti o san ba bi ma e de o hawo okay anything that won so pen sakrai obi a pen sakra senti semu mra ana won to aba ni enhwe na we obeba no won so wo de won support hiding akai na eti all right enti Christian ya wokan minim se wa manyokuo no nya delegate mpo a mo ho akwanya se bibini a mo ne mpanifo di ho nkomo anya bia mo akompanifo na so a chom se ade a mo ye candidate we die emwa nti yenya hu bibi mo tu sa na mo no oh na na se yeti anamon bibiri MEC edu bere a wo file forms no wo copy key nomination form MPP bi won akwanya se won copy key form lawyer Philip Addison copy key form Dr. Chumesi nso copy key form wo nyina edu ta no wo call vetting e wo ko Florida regional we headquarters wo mu ko share dey akoye vetting wo wi a wo tun disqualify one be nu nyina na wo prefer dukuya eye executives no enye young grassroots anasi police station executive say national executive regional executive wo pedukuya on the push okay eti mate de okanas ba esa sempanifo na kwa bi so mo chi monsa eye dia tomochi na ofo senka bia Addison na se ajekum ne mum ba ya nke ye wo ho very good wo mu bi emra na won to won siaba na maame ne de so okosoro ba form parliament on ko biu ora Addison etamochi ana but obi anta ye we concerned citizen of Ekuapem and some chiefs ahemfo bi so bonyo so but how say sem wo kan ye we na yen press release na ye na wo bo say ye tro bibi e wo mu say ahemfo enye politics now say say me am enko ni maintain say Ekuapem no pe mu nyo okay side we te mu nyo kura nti am wo so wo do him say won ma kwan won to wo so aba no onyi nipa titiru mayen Ekuapem for bre kwa sare yes una wo Ekuapem no for yete say even asemi say de o ka say echinchim nti lawyer Addison kra person ko independent no kre oh yendi yenka bi shemi ye no onte sani atete na yendi ye chen say yes want to so want to also about bi dia we be ni ti for independent dia ye be support I campaign am all right me dan CP ma me no eye mobu na afu no adwuma no anye anatan hunu eni nyina kan waka tre ni nyina nsenhunu yembu na afu na wanye adwuma ni nyina bom na no sei na otanhunu nso ka ho ni otanhunu nkan mate Christian mame na wase mate me da se mame fa nsina me nko party organizer so Emmanuel Apienti na eye constituency organizer Apienti madwo mini ana sa meje osi o wapom ti say o nyame ya adom yete ase
yɛda twɛde amponyankopɔn ase na adan na agya yɛse samafo kora so mo pedo do na ate asefo nipa mo nkrofo nyina so mo mpɛ no na chinchia mo se ono anam de ne bɛkɔ adan yo many on us meda was na masra de mechia wa tiefo ane Ghana fo nyina ne kankan ne na na do danko akufo ado Ghana mampanin ane honorable Dokua na what say for no what press conference also concerned citizens of Akuapem North omoye MPP for oh what all kind of case MDC for MPP for na yim nya de na actually no di be kan ho say no sanka o nka o engage me no line no sia agamaka to say bisanisi fibe mu na ote Abrante because one of the aspirants now you disqualify on sure ba akufi one of the aspirants now you disqualify on oye den not sure ba akufi on not sure this so oh okay one be Abante okasa ssc Abrante no okasa otedan mu free one of the aspirants me ba otedan mu free on tia light bill on tia water bill otedan mu free na edam mu free dey say mu bi kura hon ma to bi dan mu so yetimi kire ya dwene ana aspirants now we disqualify one I do go check say o de ho yawo e na yesa enya ho yawo so nya ya nka dia otini no hwe so man ono na nkonya opportunity be serve as parliamentary aspirant be ha de nka sem fa wada big agenda so na oti abotachi Abrante na one in the years also are concerned and then oti abotachi the candidate Dr. Chuma said the oti akropom nti other candidates we can one oti abotachi and if why candidate we na kan asem no about your candidates na three na for nomination form no three na for nomination form no so on no kan no boss Dr. Chuma said back be na lawyer Philip Addison bi na Dokuya match the baby abem ya man sem na wa wo be ma kan sem ni straight ni enko yanim na wo cheche we ase na wa lawyer Philip Addison fie na Abante Christian Asare ye ni di nkomo wote enti esu a wo osu ma papa na sa na pa kire so no na bi dey say ne ka sem na ade no bi ana sa pepe na ya akoye ni na mo akasa no mo candidate Nana Madukua oba fefe wadi minister mo fo se waboa constituency ni enough se obekọ your friend is saying akoko sa kira akoma say anya wani akoko na wani akroman so there be na say kasakwan na maka na make nti mami hu say ejina ho mo bibi ana me bwa Abranti okasai sankwa man nti abani obeka ne say Nana Dokua no yade no yese na sabi abi asa yen twin father kro pe enchichi kro at least Nana Dokua si amaje ne bai no within these 3 years or 4 years or by no you know number of youths and one fire service you know one your opportunity ako police you know one your opportunity ako army what else and one ako information service department ako yajma honom what would be 5 eji bibiri enya adwuma e won bre so enya no over projects are physical projects over tetekwashi hospital Abranti okasa so of ya butecha akọ tetekwashi oko tetekwashi hospital dey say yes asebore say yin renovation since 2009 2016 year to Nana Dokua recently over about rehabilitation that was so honum over the honum board is ya so MP special project pediatric nursing training school wa shafia our campus of Wogusu Siba wo ba beye okoma pom presec dormitory block na Dokua na no no ka te sort and what requires our project na oko benkum ebi wo ho oko sina ebi wo oko Akuapem secondary school ebi wo ho nom oko mango ase oko adonso market ni su a Dokua na kwakosi market shares na adi wo ho nom what else anya ni sika baton na okofa project no and no buy no dey e den dio e dey person oye aja pianti dey okay dey na say wo na wakwakwa ye patafo a na say referee eja constituency organizer asemi a eye wa manyokuo mu nipa wo ahura gina found te be den say ebi omo asemi omo kakra wo betie na de aye adwuma adme anya afam ahuru gina na to see your candidate or contest or no elections so be be as me elections into so far as a mayor party activist mayor constituency organizers no ma said say candidate na you know ye beton sabe o se so ofrego ana ofredu mas na obebu ne center mego a amansan nyina so beton ntamego e di amount ta na ofre kenti gina sapa bi na obebu ne say ntamego ana say ye o beton ntamego na ofre ntamego so no be so amansan nyina hu say ye go ana say gina sa
saa na obetom say abianti etu na ugidi se bia se ebie mu ma kansie ne koso anka na madoku obetima wini oh me me yaw me no ka say me yaw say saa contest no the other candidates no want me and pass it out and want me and pass it through the vetting no one ma contest no ni yanko contest no biara hu ne level no biara hu ne level honorable Dokuya even ne driver auto abenibi ni PA auto abenibi ne gardener auto abenibi then crofo one of them call members at them nkoya no we san crofo ye nipa nyina ayena abusun aflo but one constituency and what page mama and why you want one can obro be 30 when you auto abenibi me am no kasa me tu bi me ko to yank me to dia man enti abianti me antiase omo disqualification na basis ni den omo meet criteria no ana say den deficiency na wo omo application ti mo anti they disqualify na say do wadaroma sorry dia kekwe be bosoma bia ni abiesa echi say o ko fa nomination form na watch on ya say o ye obi asa party no on the constitution niam wo ya obetimi qualify for to become a parliamentary candidate nene ya keke account aye voters no in India no o se san crofi won antimi am pass aye voting na wa ye won no certain questions for Obi Saunga, Ungantimi, and Yano. Now, Mesro, Nanko Amamuka Namedi, a Kakrekem. Say, I limited registration, registration, our constituency. And Camino on the Necasay, Susan pass of a party in Kankwa. And at least near our crown, a soccer around, so mobilizing the Caribbean, no ban or register. We send a infant or one cover be unquiet. Yaya Sadi in a to say the Akanisi about the Panabay registration in an Yabako. Bien wa kwakasa na 7 December ne dia onga tumi abato abanam dia ma party no a party ni ye Dokuya de constituency Dokuya ye first na obey MP e bia be ya kwa ono so be ko ni ye nyina ye hwe e bia da chi bi okwa e bia nkoye me e be ye minu na obekasa yo so e enti apianti mami misa we entwato ye brain nti mo party constituency na say da bia MPP e betim din a na confusion die na ma na nsen kakra da bia mudin ni na mframa mu a enye ensen papa so ne ye kafa mo ho. Oh, I almost as a party in the Bayako now, so they are attractive. Sana banning was a dominant and also Takacha. Your position is answering something wouldn't to be. But Obia was a Abbing. In Tiabing not come to be your first I saw natural but not me to be. It is a woman now that at Renebatum, not so and the senior one on one thing, and where did you out? All right, what you say? My material can I and that is on your main Abba. Okay, but more can be a first of the course we met me and solve one sana barely 4 months to election. Oh, yeah, what's a bus? Politics not a bus set. We went to them, bus in the year. Every coordinate destination. They be our baby, original. All right, all right. I know, say, young cry, Yakwa, for bear bus, Sabana, one of them. Yako communities bear 6 more. Now, Mamma, I say, yeah, Brennan, Emmanuel Apianti organizer, Edema, a captain of about 1 persona, would say a Christian Asari, and so enca. Yet busy, Nami Adumoa, the whole for a best sign, SCBM way a big agenda. Kufia San, Maoli, AC or Henry Tej Media. We didn't answer for the Loving Life Chinese Clinic, Nakopun Shamu, papa.